Vidimo se za 3 dana. 120 Da. minuta, znači idemo sad ubijačina, ha. I dobrodošli. Za 3 dana. Upazi, skeleton, tamo. Skeleton Preko, skaču pazi, od preko. O, shit. Biš. Sakri se. Če sam ja lopatu baci. Shit. Ajmo gore, sad će se fajt. S ovakvim healthom. O bože moj. Ne znam koliko imaš levela. Tamo. Jedan sam. Shit. Jedna cool Ništa kopet. specijalno. Cool kopet. Cool. Okej. Čekaj da prođem. Dva levela. Još mi fali 2 levela. Ovaj tu nije riskantan. Naš sam dijamant još jedan. Imam ja 3 dijamanta još. 4, neki Ćemo napraviti jedan buce. marš. Jel ima iko sharpness knjigu? Imam ja sharpness. Imam ja knjigu jednu. I jedan level mogu nabaciti. Možeš probat tamo, tu se regrupirati i onda pičimo. Dođi gore. Ali ne znam da si ja napravim sharpness 2, ali ne. Evo dijamant tebi. Minus 100, Ptica je već tamo. Čim izađemo, trčimo na pticu. S kim je on u timu? Ne znam. Psycho Lion i on... Pajax je najslabiji, možemo njega prvo gubiti. Daj onaj enchanting. Hajde idemo i biti odmah. Imam ja 2 levela, što da radim? Traži... Efficiency 1 dobijem, jaj. Jesi ti rekao da imaš knjigu? Sharpness? Imam ja knjigu, imam ja sharpness knjigu. E pa to, haj napravi mač i sharpness stavi na njega i daj meni. Ne fali mi jedan diamond. Imam ja 3 diamonda. E pa to, znam da neko ima. Aj nazad. Eto me. Šta znači idemo s njima gore? Idemo ubijači na žešća. Evo 3 dijamanta. Oha. Ajde medalje. Crafting tabla mi Ti imaš treba. levela. Ugljena da ja negdje nabavim. Crafting tabla. Evo ga. Ima li ko onog grevela? Nemam. 14 ja. Da Znači sad dobijemo. spojimo sharpness 1. Imamo strijela. O, 2, fali mi tako trunak samo levela. Ajde imaš, evo ovdje ugljena imaš gore. Samo trebam da jedno iskopamo nakon na kraju. Pazi. Oj zamalo. Dobro. Dobro imaš ovo dole. Medonja, aj za mnom. Ano, iznad ima gore, jel? U drugom smjeru imaš ugljena. Tu preko Sam mi treba desno. jedan blok da udarim. Evo ti Da ovdje. biži samo. To je to. Okej, znači sharpness 1 ćeš dobiti. Ja ti ga. Oje, osjećam se dobro. Imam 2 golda šviška. 28 strijela, bit će dosta to. Imam ti ja pera ako Evo, hoćeš. nemam ništa. Daj meni malo strijela. Znači ptica je s lukom opasan. Da. Da neko se zaleti na njega, mačem mogu ja. Idemo nas dvojica. A ti pogotovo, ti ja ga zapališ, gotov je. Da. Gotovo je. Sam Dosta treba da ga kružiti safa oko jednom njega. pogledaj. Kružiti oko njega i probaj ga udarat. Like mučio pizdi djeca. 40, isti medonja. 66. Čekaj, koliko imaš healtha ti? Ja imam 3 srca viška. Ovaj manje. Manjka, dobra aj. Tu smo negdje svi. Dobro. Koliko Imaš išta strijela? flintaša? Nešto malo flinta. Evo ti pera. Ima li tu... I šta? Imam ja workbench? ovaj stik. Evo ti ga. Ma evo da to je to sve. To što ima... Umri, Teži. umri. Digao sam se u 8. Čekaj, kako ne mogu dobiti? A ne, papir stavio to mozgu. Odakle Dajmo smo se svoj mi na podu. popeli? Dajmo sad na Imaš stela, šta si rekao? Ja imam pola steka. Evo tebi, sad Ja. onda. Ja nemam ništa. Daj me. Ajde tebi pola onda. Ajde imamo svi po pola, ajmo. E pa to. A neka uzme... Površina. Daj meni 15 Kuda izlaz? samo.
Safi, tu ćeš ti Ne znam kud smo ušli, ajmo kopat ovdje prema gore, Ajde, u kosu. samo paz na vodu. Malo mi se lagi. Ajde, daj meni, ja imam Još da efficiency. će... Ej, Evo. ej, sad ako izbijem u cave. Da će s TNT-om. Ček samo. Kopamo prema cave-u Da nekom. napravim... Da napravim paljač. Ima komplet, napravit ću. Jel noć vani uopće? Znaš šta bi mogli napraviti si paljača i onda kad neko naleti na tebe smo ga. Sam ga TNT-em, jel? Imam ja, nemam, potrošio sam sva flint, ali imam gravela. Znaš šta napraviti? TNT u Minecartu. On je instantan. Jel odmah pukne? Jest. Čim... A štaš ako ne možeš pobjeći ti? To je ono bomba iza sebe, jel? Da, double edge. Evo vidiš, pazi tu neko ima, vidiš, znači s lijeve strane ima neko. Si vidio sad? Ne, nego Kern piše, znaš da je on tamo bio lijevo. Aha, pa dobro, jel mi kopamo prema tamo? Mislim da jesmo pravo, jesmo. Ajde sa shiftom idemo prema gore polako. Shift gore, ja. Šta je ovo 60? Hrane, pojedite. Pazite sad ću biti na 65. To si ti. Jesam. It's a me, Marija. Smi. Dobro, gdje smo mi? Mi ćemo... nismo valjda tamo prema... Evo, čekaj, zemlja je tu. Spremni? Medonja? Ajde. Tu si. Medonja dobar je, ajde. Medonja ne smije ni pričat. Da. Pišo pišat. Ne, lijevo. Opa, evo ga. Dan je, Kada je? Lijevo, ne im to. znači, Pičimo Safa. odmah. Ali prvo shift, polako. Shiftaj. Evo ga dole, zvone, zumče, Evo ga. ubijačina. Brže. Ne, Vrati se, polako. nemoj ići. Oh shit. Kako ću... Polako. Ubio me Pajaks. Joj, ne. Leg. Zvone me dobro oštetio, ima dobar bow. Šta su tvi? Šta se tu dešava? Pajaks ide Crkao si. moje stvari lutat. O mene Evo i ptica isto, svi smo se sastali. A, shit. Čovječe, ovo je zanimljivo gledati ovako sa dead screenom. Ko je ubiočina. Psycho Lion. Čovječe, ovo je pravi rat. Ne, daj ga, takni ga samo mačem. Ne! Dobre. Samo mačem za mnom. Nema veze, dobre. Joj. Čekaj, a ne, uletili smo stvarno u ratnu zonu. Baš je ratna zona bila. Šta se tresa? Ne, jesam, gotov sam. Medonja, ti si živ. Naletio sam na... Medonja, Šta? si ti umro? Da. Shizuka, Psycho Lion su živi. Jel ptica umro? Čekaj. Baš smo između dvije vatre izašli. Baš ti tek. Zumče vas, što vas? Aha, ti si bio zumčeta. Ali sad se mi moramo diskonektat svi. Stvarno. Sretno. Vidimo se. To je to od ovog serijala. Ćao. Rupe ugledali i odmah njih da gađamo, a druga nam je sleđa odmah, baš među dvije vatre. Sorry. Ja lopao ovo. Evo ptica ovdje, vidiš gdje je ptica izginula. I zvonko, pa ja, to je to bilo. Sorry, dvojca. Sorry. Tu je to. Znači, Ja ovdje sam se tu sve zvonito dešava. do zada došao. Jel našao iko onu piramidu i selo možda od vas? Ne. Niste? Mi smo jedva malo hrane našli, onda smo stalno išli van po još hrane. Ej, skeleton. To je skeleton. Jel može staviti dan, Kern? Ne, nema kontrole. Nisi OP. Medanja. Ostavi mi glavu. Ko je ona kod za dan? Time set. Ne, time set. Safte, Ej. drži. Primio. Evo ga. Res, komi, först. Pat kjerali, hule mutija. Ej, kak se zove ta pjesma? To sam već neko vrijeme bio Punjabi tražio. MC. Kako? Punjabi, Punjabi. MC. Yes. Znači ovdje najviše ljudi izginulo. Bar piše i... Nećemo Čekaj, ništa, šta je nemamo ovo? ništa reći. Neću. Rekao sam mu... Sve ćeš vidjet. 3 tačke.
Sve se ovi međusobno ubili. Shizuka. A on je mene pogodio strelom. Prvi friendly fire kill. Dva puta. Wow. Sa power 2 da pogodim. Ja sam Ne nekoga... znam šta ima. Ja sam nekoga pogodio 2 puta. Mene. Da. Ja sam zoomčeta skeplačio 2-3 puta sa bovom. I ja sam ga do kraja će na kraju. To je to, timski rad. Jasno. I samo zoomčeta smo jubili. Ali on je najpogrešnije krenuo, on je bio evo ovdje, baš i ja i ti smo ga mogli. A njih dvojica On je se dosta na sakrili. otvorenom bio. Ja sam Opet kiša. Psycho, Kern, kiša. Psycho Lion, njega udario sam jednom mačom, čini mi se. Ja mislim da sam jednom uspio samo. Gold. Gdje je ona naša rupica odakle smo kopali? Evo je ovdje. Dođe ovo. Ajde, koje hoćete mob da vam spawnam? Nije, je li ova ovdje? Nije, Evo tu ovdje, gore. ovdje. Tu gore, a? Mi smo Ona tu je dole nešto bili. Videra, I daj nam 3 jabuke, 4. hoćete da vam bacim oružje i da videra idemo kasapet. Ajde. Kerne, daj, Kerne, Čekaj, Kerne, jabuku. da, Čekaj, idem ja Kerne, okrenuti daj, desno. Daj mi 2-3 jajeta daj od još. gesta. Ej, ej. Kad sam pisao. Muhaha. Muhaha. Iskasapio si ciglu. I će on umro na vodi. Ajde, svi se oboružite pa će spawnat 2 videra. Znaš kako je, Daj šta je nam bilo? jabuke, znači Dole je regeneration. bio Psycho Lion, a ja skočio odavde, ovako išao okolo. Ovdje si išao, evo ovda. Si išao ovdje. Vidiš me, ne vidiš me. Nego znam. Safri. I budala na luk mu skako obala. Ja mačem da ga jednom ga udari Ne, drugi ne može put se. ne. Šta je ovo, gotovo? Jeste? Ne, Jest. čekaj, Jeste. čekaj. Idemo ubijat videre.